Sedang ka jingle niam beden klam ki kun kasin rat niam tre Shillong ka kyang nang ba cantonment park Shillong na do ka pratere ka do ka khalwe terek mentau benai naitung arajar arhoe. Kani ka jingle niam le rukom kasin rat niam tre ka jule manus nem kumshi benta ban be ya ka klam ka ngo ba u kun u hajar u yoe ka met ka phat ka ba kot ka ba khyakrat. Henry hakini ki arsnem na kadao jong ka jingwan len chop knyang jimpang COVID-19 ukhunu hajar jong ka sin ra niam tre wat la kim yo lat benya shimbenta Henry ki nong yalam jong ka niam tre ki la le ka niam ka rukom da ka bubut renti ki kendon jong ka tranat ka kot ka kya kum shibenta banya da na ka jing sapriang uknyang jimpang Idong IWM Ipang Bidang Tere Jadi Sokino Henry Polis Nem Dari HWM Gini Kan Corona Nes Nem Hantam Ibu Kami Nem Yoyo MHI Polis Nem Kadian Wada Eklam Panbai Jiwa Heyo Kesek Jadi Yo Item Kami Yogi Guru Pedem Ewo Yo Ki Kami Yang Tere Dejing Kerku Nah Tere Keruk Kebar Ini Ini Padrong ihukum yang sudah kerap ihukum yang sudah kerap kau itu nak kau nak pergi hewa ibadat hewa itu tinggal yang tu sudah kerap dan senau ia percaya hagile benda surkem UM kita belai musim yang musim. Ngadi Dr. Omalin Kelia General Secretary Jong Kesendat yang Tri Selong. Ni lu mang ni mentah tanggung ni ban aingo ya boleh try kendak ya di boleh senang boleh tahu tak boleh deh bat kenyam pada kelam kalau ka jing pendan borom jongi ka ba ngi yai angkat bat ki restriction ki ba sarkar kalau bu namar ba mendai pendan kejing ilum pai ba jingi la ya pelong ya kini kejing tunggu kadam ba su kishor abai dei ban pendek ya kenyam bai kelam seni sa selong bai di kelam hi ka dei ka jingle niam ka badon ya kejing dei jong kejing itu kana ka ba kumno unyo trap nyo skum wan sia gini ki han rilom kasi dentia jong bat lang ba jong kini kejing itu kana ngila ban ong ba ngila ban percaya wat history hidup menta ka accept ba lang ba gimit la ban sim bagdei ki sos jong ke history ke ban percaya kejing wan jong isa kini kilo ngi kamyo ban pendan borom ban celebrate kumbadai ngi haban pediang ya kata tang ka jing duai pirat ka bang ibu hamtam hakane ka por jong jing le shop jong gini ka COVID-19 ka bang ong ka kelam kadai jong COVID-19 handrai langba jong kini ki festival kiba don kaleng ka patay iban ya ka jingo jing dam ni kuno ke jing terpat ya ubelai ban be krat ya kini ke jimpang andrei ire ban sofo ba kita ki ega ubelai ula ai ke jing juba ka ba ula ai ya ka start how real ba unlap ya ke vaksin ladangi kemau ya ke history ba ke jingpang smallpox jadi ke wena ke jingpang ke bala sim ke jingem hado life pa million hagato ke century bat ladam dei na ke jinglap jong Edward Jenner ya ke vaksin ke World Health Organization kan yo man penbena haus nem katandai spa prapo ba seperti kalalat na ke smallpox or a smallpox free world hakato kapor bo Jenner sna ya ke vaksin dia bala mana ten perang long very crude in a very crude manner about sim ya itu i jing mong
now smallpox baru inject apa na jang inject bat hawi ubreu andai mentang ubreu la jubab ya ke jing duai perat jongi ulai lang ba jong ke jing start science ya kene ke vaksin jong ke covid lasna katkum ke protokol ke bangi ong in a very scientific manner andai mentang dang don jing artain pat ban ai ya kene ke vaksin ngilap harai dang khnyo persen or 40% ki wah ka jala jongi ki dang ai ke vaksin ngilap ni siamba harai na ki kena samlaru dang 10% ki ba ai kene vaksin kubor mentang si kwa ban ai ba lada ni ong ba ni kwa man rat deng khong ya kene ke jingpang tang gawe ke bala ban rat deng khong ya kene ke jingpang kedai kebangin aya ke vaccination nak liang jong keseng haga tayo ke baladep ni la organize ya ke online vaccine awareness program haga ba deputy commissioner ba di Dr. Joy longwa kila ai bat pensyai ya ki riuseng jongi habaya dei bat ke vaccination menin kadang don ka jingelang ke ba sarkar Meghalaya ke khot ya ki nong yelam niam ban ya keren kumno ban pensothu ya ki para bange jong kiniam ki bapher ban sim ya ke vaccination ni lai thir jingmot ya kata bat ni kmelenti ba langba ki nong yelam niam ki community leaders langba ki political leaders ni dei ban sim ya labanong ba it is our moral obligation bangin sim kia bangin pensothu ya ki breu khamtam ya kitu ki bomdon ke jingnang jing start ki basya penyelam bakla ki information langba ke social media ki basya alam bakla wat dan ki leader ki penyelam bakla ki ba ke vaksin kalong ke basniu sehingga sim hak sim ke kebu jong kene genti jong ke jing pendam brom jong ya ke baik diklam banapil ya baro bangin la ban rat ban khong ya kene ke klam dei hi tang lung ba ke jing start ke bau boleh ula ai yang